Čekajući presudu generalima, 78-godišnji Jovan priča nam da nikada neće zaboraviti kako je morao da napusti Krajinu. Nekoliko hiljada granata sručilo se na sam Knin i možete misliti kako je zemlja podrhtavala kad se to dešavalo. Dok u Haškoj sudnici ozvanjaju reči progon, deportacija, ratni zločin, žrtve Oluje pred očima vide samo najgore. Bilo je staraca koji je umrlo i jednostavno ga potrpalo sa nekakvim granama. Kolona je bila bombardovana, kao što znate, negdje kod Petrovca, Bosanskog Petrovca. Oluja ga je odnela na drugi kraj države, odakle je opet morao da pobegne. Ja sam konkretno otišao na Kosovo i sve 4 godine sam bio na Kosovu dok nije počelo bombardovanje na Kosovu. I onda naravno evo došao sam i sad živim u Srbiji. A onda posle 2 sata sećanja, sadašnjost. Proglašavam da niste krivi po svim točkama optužnice. Bez ogorčenosti i uz veliku suzdržanost za Jovana presuda bila je očekivana. Da li je pravilno odmjerano ili nije, ja ne bi ulazio u to, ali je bitno da je dokazano, nedvojbeno je dokazano i etničko čišćenje i zločinački poduhvati protiv civilnog stanovništva. Pojedini nalogodavci su kažnjeni, a izvršioci i dalje slobodni. Žaklina Tatalović, Prva televizija.